13. marta Twitter korisnik po imenu Taj primio je jezivu kodiranu govornu poruku s privatnog broja. On je izbacio na Twitteru snimak poruke i tu je privuklo pozornost milione ljudi. Samo 3 dana kasnije tweet je pregledalo 8,5 miliona ljudi i više od 200.000 lajkova. Ljudi su bili šokirani. U ovom videu ću reći neke teorije i vremenski raspored onoga što se dogodilo. Taj je objasnio da je dobio poziv dok je vozio i nije se javljao. Nakon što je došao kući otkrio je ovu. Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra, India, Tango, India, Sierra, Delta, India, Romeo, Echo, Foxtrot, Oscar, Romeo, Yankee, Oscar, Uniform. Dakle, nakon ovoga Taj je napisao na Twitteru. Prijevod glasi: opasnost SOS, to je strašno za vas da evakuišete. Budite oprezni, oni nisu ljudska bića. A zatim daje koordinate. Tu sam bacio moj telefon dalje od mene. Sljedećeg dana 14. marta Taj je objavio sljedeće. Kasnije je napisao: vjerovatno bih trebao uključiti da se to desilo nekoliko dana prije nego što sam dobio tu govornu poruku. Zapravo ću se skrivati. Sljedeći tweet koji ću vam pokazati Taj je objavio 9. marta, samo nekoliko dana prije nego što je dobio glasovnu poruku. Sjedim u svom autu točno ispred moje kuće i taj tip slika moju kuću s blicom i onda odlazi. Bukvalno 3 sata ujutru. Ja ću umrijeti večeras. Taj je 16. marta objavio još nešto. Ovoga puta tražeći pomoć u prevođenju neke poruke što je dobio. Samo nekoliko sati kasnije prikazao je objavu drugog korisnika. Dobila sam istu stvar kada me je moj dečko nazvao i on to nije mogao čuti, ali ja sam mogla. Sada postoji tek nekoliko teorija, ali najpopularnija dolazi od jednog Twitter korisnika po imenu Uzumaki. Evo šta ovdje kaže. Obratite pažnju na to da postoji slovo S prije riječi opasnost, što znači da je snimanje na neprekidnoj petlji, a to nije poruka koja će se reproducirati nakon što ode na govornu poruku. Također su date koordinate vrlo blizu tamo gdje je malezijski avion pao. Šta ako čujete crnu kutiju? Crna kutija bilježi zadnje interakcije s avionom i zato je tu SOS i spasite naš brod. Pokušavao nas upozoriti. Također samo da dodam ovo na moju teoriju. Crna kutija bilježi i audio poruke i također bilježi informacije o letu, što je razlog zašto daje koordinate. Ovdje je otišlo malo predaleko. Nepoznat broj. A sada nepoznat broj nije uvijek blokiran broj. Računar će ga i dalje pročitati kao nepoznato. To se sve događa nakon 2 velike sunčeve zrake koje su se upravo pojavile, uzrokujući solarnu oluju. I ako ne znate, solarne zrake prouzrokuju elektromagnetne impulse u našoj atmosferi. Dakle, zbog više elektromagnetnih aktivnosti u zraku, slučajni ljudi dobijaju ovakve pozive, jer će se signal pojačati i poslati dalje sa solarnim zrakama koje se događaju bliže Južnoj Aziji i Australiji. Zbog čega se to i događa? Da objasnimo ovo. Teorija crne kutije je svakako zanimljiva, ali je pomalo pogrešna. Kod u govornoj poruci je nešto što se zove fonetska abeceda. Vjerovatno ste čuli za to u filmovima ili emisijama koje su vezane za vojsku. Ideja je da svaka riječ govori pismo, na primjer alfa A, beta B, Charlie C i tako dalje. Ono što je važno je prvo slovo svake riječi. Sada samo da ukazujete na nekoliko stvari, to uopće nema smisla da poruka o evakuaciji bude kodirana kada namjerava upozoriti prijemnika da ih izvuče što prije. Na posljedku SOS je signal za pomoć u nevolji koji uopće nema smisla uz poziv za evakuaciju. Imajte na umu da su to 2 različite stvari. Ukratko, poruka je pomiješana i pomalo nekoherentna, čak i kada izgovara nisu ljudska bića. Što se tiče broja u poruci,
postoji nekoliko problema. Većina ljudi je odmah pretpostavilo da se radi o koordinatama, ali to ne izgleda baš tako s obzirom kako nisu specifične. Koordinate obično komuniciraju na određen način, a ne samo kao da se navode kao jedan niz znamenki. Ljudi koji su ih pokušali povezati dobili su lokacije iz Afrike i Azije ovisno o načinu oblikovanja brojeva. Jedan YouTube korisnik je odlučio pozvati ovaj broj i evo šta se desilo. An emergency, hang up and dial 911. For directory assistance, hang up and dial 411. For difficulty making or completing calls, hang up and dial star 611. For alternate billing of a call, hang up and dial 1-800-COLLECT. Announcement 15. Switch to 8-6. Sada da se prebacimo na čudne poruke koje je taj primio. Vjerovatno ste primijetili da je prva poruka koju je objavio bila na indonezijskom jeziku. Naravno, Indonezija je blizu Malezije koja promiče teoriju crne kutije. Tu sad postoji jedan problem. Kada dođe do neke misterije ili teorije, neki ljudi počnu praviti lažne akaunte i šalju lažne poruke i informacije koje se umiješaju sa pravim porukama. Pišite vaše teorije u komentare, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!